Da nije bilo erozije, ne bi se znalo za Prebrezu u podnožju Jastrevca. Stručnjaci tvrde da je ovo najznačajnije paleontološko nalazište fosilnih ostataka kičmenjaka u Evropi. Jedinstveni spomenik prirode ima toliko toga u ponudi. Ovdje su otkriveni ostaci 12 vrsta krupnih sisara, skamenjena ptica koja leži na jajima, zub mamuta. Lokalitet Prebreza star je između 10 i 16 miliona godina. Svojevrsni muzej na otvorenom nudi ne samo turistima, nego i stručnoj javnosti mnogo toga zanimljivog. Sačuvane su replike okamenjenih fosila, a za današnje vreme neobičnih ptica i životinja, antilope, žirafe, mamuta, jednoroga, džinovske kornjače. Selo Prebreza prikazuje jedno drugačije vreme, kada se životinjski svet znatno razlikovao od ovog današnjeg. Za putnike namernike uređeni su put i staze, a i žitelji sela nadomak Blaca sada znaju koliko je važan ovaj kraj. Reč je o jedinom paleontološkom lokalitetu u Srbiji, zbog čega je i označen dobrom od izuzetnog naučnog i obrazovnog značaja. Ako se nađeš u prilici, navrati u Prebrezu i pogledaj kakve zanimljive priče o ovom selu postoje. A ukoliko želiš da saznaš koju novu priču pripremamo, prati nas i zato obavezno klikni subscribe.